Igihugu kiri mu bikize ku isi mu buryo bw'umutungo kamere kibarizwamo imitwe yitwaje intwaro amagana. Kuri ubu kiri mu rusobe rw'intambara ikomeye na General Makenga wa M23. Iyo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yunguka umwanzi cyangwa se yabonye umwanzi wiyuburuye wo ni Thomas Lubanga. Bimwe mu binyamakuru mpuzamahanga nka The Guardian byagiye byandika inkuru zitandukanye kuri uyu mugabo, byagiye bivuga biti ni warlord cyangwa se umwami w'intambara mu buryo bwa terime za gisirikare, uwo bari umukomando w'imitwe y'inyeshyamba muri rusange. Ano mugabo rero ubimazemo imyaka myinshi ari inyeshyamba cyangwa se yifitemo ubunyeshyamba muri we, aharanira nyine inyungu zitandukanye mu buryo bwiwe ariko bukoresheje intwaro. Uwo na wundi rero ni Thomas Lubanga, ndetse bamaze kuba yemeza yuko yagarutse nyuma yuko yari yarafunzwe imyaka igera kuri myinshi cyane. Thomas Lubanga yabonye izuba tariki ya 29 Ukuboza 1960. Ni umugabo wagiye ashinjwa ibyaha by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aranabihanirwa. Ubuzima bwe busobanuye intambara kuko mu mwaka w'1999 kugera muri 2007 yari ayoboye inyeshyamba za UPS muri Ituri. Izi nyeshyamba yarayoboye zagiye zishinjwa ibyaha bikomeye byibasira ikiremwa muntu, birimo ubwicanyi, gutoteza, gufata ku ngufu no kwinjiza mu gisirikare abana batarageza imyaka. Tugiye kugaruka ku mateka y'uyu mugabo yongereye mu barwanya byeruye guverinoma ya Kongo Kinshasa iyobowe na Tshisekedi, banakoranyeho imyaka mike. Uwo rero ni Lubanga. Twizere ko wamaze gukora mu by'ukuri subscribe kandi igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi. Remember to share our content to your friends and family. Lubanga yavukiye muri Jiba ho mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomoka mu bwoko bw'Abahema, ari nabo yakomeje kugenda arwanira. Yasoreje amasomo icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri kaminuza ya Kisangani, arubatse, afite abana 7. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo, ni ukuvuga mu myaka y'1998, yari umwe mu basirikare babaheza nguni niko umuntu yavuga cyangwa se binyeshyamba b'imbere. Muri Nyakanga 2001 nibwo yashinze umutwe w'inyeshyamba mushya wa UPS yitandukanya na RCDML yaramazemo imyaka myinshi agenda afatanya n'ubundi no gukora ibirebana no kwiyegeranya ku mutwe wiwe guhera muri myaka ya 1999. Umutwe waje kuba ikimenya bose mu bice bya Ituri mu ntambara y'Abahema n'Abarendo. Abwo n'ubwoko bukunze guhora buhanganye, uza no gufata mu by'ukuri Bunia, kamwe mu duce dukize ku mabuye y'agaciro. Hari muri 2002 bahita banatangira gusaba guverinoma ya Kongo ko yareka Ituri ikaba intara yigenga. Ibi ariko guverinoma niyabyumvise, ahubwo yaje kumuta muri yombi muri Kamena 2002 aho yari mu butumwa Kinshasa, ariko aza kurikurwa nyuma y'ibyumweru 10 yuko abarwanyi be bataye muri yombi umwe mu baminisitiri, bakavuga ko natarikurwa badashobora nawe kumurekura. Mbega byabaye ingurane. UPS umutwe yarayoboye washinjwe hagati y'Ugushyingo 2002 na Kamena 2003 kuba warishe abasivile bagera kuri 800 mu gace ka Mogibwala hagati ya tariki ya Gashyantare 2003 na Werurwe 2003. Uyu mutwe wibasiye ibiturage bigera muri 26, wica abagera kuri 350, abandi 60,000 bava mu byabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yashinje uyu mugabo muri iyo myaka kugira abasirikare bari hagati y'imyaka 8 na 15 bagera ku 3,000 kuba mu duce umutwe ayoboye urimo abashyira ku gitutu. Mu by'ukuri ugenda ushyira ku gitutu cyangwa se ushyira ku gitutu abaturage batuye mu utwo duce ngo bawuhe amafaranga inka n'abana bo kwinjira za mu gisirikare. Muri Werurwe 2003 bigizwemo
bigizwemo uruhare n'ingabo za Uganda. UPS yakubiswe inshuro isohorwa muri Bunia, nyuma Rubanga ajya i Kinshasa kwandikisha UPS nk'ishyaka, ariko yaje gutabwa muri yombi hari tariki ya 19 Werurwe 2006. Mu byaha yashinjwaga harimo kwivugana abakozi b'umuryango cyangwa se kugira uruhare mu kwivugana abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro bakomoka muri Bangladesh. Ubwicanyi bwabaye tariki ya 25 Gashyantare 2005. Guhera muri Mutarama 2025 impuguke za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye zatangiye gushinja Thomas Rubanga gushyigikira imitwe yitwaje intwaro muri Ituri, ngo ni mu ntara n'ubundi ya Ituri, ndetse no kugira gute no gushyigikira umutwe mu 23. Muri Werurwe 2004 guverinoma ya Kongo yahaye uburenganzira busesuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ngo rukora iperereza rukusanya ibimenyetso simusiga bishinja ibyaha Rubanga. Tariki ya 10 Gashyantare 2006 ICC cyangwa se urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yasanze hari impamvu zikomeye zituma Rubanga akwiriye gukurikirwaho ibyaha by'intambara birimo kwinjiza abana bari munsi y'imyaka 15 mu gisirikare, anashyirwaho impapuro zo kumuta muri yombi. Kuwa 17 Werurwe 2006 yabaye umunyekongo wa mbere utawe muri yombi ku busabe bwa ICC, aho yafashwe na leta ya Kongo anashyikirizwa cyangwa se anashyirwa mu maboko y'uru rukiko. Urubanza rw'uyu mugabo rwatangiye kuburanishwa tariki ya 26 Mutarama 2009, aza guhamywa ibyaha tariki ya 14 Werurwe 2012, asabirwa igihano cy'imyaka igera muri 30, ariko yaje mu by'ukuri ku itariki ya 10 Nyakanga 2012 guhanishwa igihano cy'imyaka 14. Icyo gihe yari amaze imyaka 6 afunzwe, byari bivuze ko mu by'ukuri yarasigaje imyaka yonyine 8. Guhera muri 2015 yatangiye gusaba ko yarekurwa, ko azisubiraho akaba isoko y'ubwiyunge, kandi ko yicuza ibyo yakoze, anasaba imbabazi abo byagizeho mu by'ukuri ingaruka. Ubusabe bwe ariko ntabwo bwemewe kuko nta cyahamyaga ko ibyo avuga azabishyira mu bikorwa. Ikindi ko mu by'ukuri nta bufatanye yigeze mu by'ukuri agaragariza urukiko. Mu Kuboza 2015 yoherejwe muri Kongo Kinshasa kugira ngo abe ariho ajya gusoreza igifungo, aho yari yanafungiwe mu by'ukuri muri gereza yitwa Makara. Guhera mu Kuboza 2015 yakoherezwa. Mu Gushyingo 2017 ICC yongeye kwemeza ko nta mpamvu n'imwe yatuma uyu mugabo arekurwa adasoje igihano, nk'uko byatangajwe n'abacamanza barimo Sylvia Fernandez Dogurmendi, Howard Morrison na Piotr Hoffman. Tariki ya 15 Werurwe 2020 nibwo Rubanga yarekuwe nyuma yo gusoza igifungo cy'imyaka 14 yari yarakatiwe n'urukiko. Mu by'ukuri urubanza rw'uyu mugabo rwafashe igihe kirekire rutaraba, aho ubushinjacyaha bwemezaga ko bwari bugikusanya ibimenyetso byizewe. Nyuma yo gufungurwa, mu by'ukuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri nayo yaje kugira gute kuvuga ati mu by'ukuri reka tugire gute tumufungure, kuko yarasoje igihano cyiwe itariki mu by'ukuri ya 15 Werurwe 2020. Yagaragaje ko atigeze akora ibyaha mu by'ukuri nubwo yafunzwe, ahubwo ko yaharaniraga amahoro mu ntara ya Ituri. Ubwo Rubanga yafungurwaga, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamwifashishije nk'umwe mu bamufasha kugarura umutekano muri Ituri, amwohereza kuganira n'abayobozi b'imitwe itandukanye yitwaje intwaro mu by'ukuri, harimo nk'uwitwa Kodeko, ku buryo bahagarika mu by'ukuri imirwano. Rubanga yafatwaga nk'umuntu utabangamiye umutekano wo muri Ituri, kugeza ubwo mu mwaka ushize wa 2024 abashinzwe ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragazaga ko ari gushaka abarwanyi abinyujije mu mitwe irimo Zaire ndetse ko yanahunze. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye
w'abibumbye yasohotse mu Kuboza 2024 nayo yagaragaje ko Rubanga ashobora kuba yarasubiye mu mitwe y'inyeshyamba muri Ituri. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwo ni Lieutenant Jules Ngongo yatangaje ko Rubanga yamaze gushinga umutwe mushya wa politike witwa CRP Convention pour la Révolution Populaire, akaba yungirijwe na Charles Kakani na Ibrahim Tabani. Let Ngongo yatangaje ko Jokaba Lambi usanzwe ari umudepite ku rwego rw'intara ya Ituri ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRP, Wedunga Nyala akaba ashinzwe imari, naho Eric Kahigwa agashingwa ububanyi n'amahanga. Muri CRP nk'uko Let Ngongo yabisobanuye, David Onyelito yagizwe umuvugizi, naho Dr Tungulo agirwa umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga bw'uyu mutwe cyangwa se bw'iri shyaka rishyashya ariko ritari mu by'ukuri ryemezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro kuri telefone, Charles Kakani yemereye Radio Okapi ko we na Rubanga na bagenzi babo bashinze CRP, asobanura ko bafite umutwe witwaje intwaro witwa FRP Force pour la Révolution Populaire. Mu by'ukuri Kakani yemeje ko abahagarariye CRP tariki ya 4 Werurwe 2025 bahuriye i Kampala muri Uganda n'intumwa za Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani muri RDC bazisobanurira impamvu yatumye bafata intwaro. Gukura kwa Kiliziya na Anglikani na CRP cyangwa se guhura mu by'ukuri kwa Kiliziya na Anglikani na CRP kuri muri gahunda aya matorero yatangije yo kuganira n'abantu bose bashobora gutanga umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri inshuro Rubanga umaze igihe muri Uganda yemeje ko mu by'ukuri aya makuru bidasubirwaho agira ati impinduka zihuse mu miyoborere no muri guverinoma mu by'ukuri nicyo kintu mu by'ukuri bashyize imbere, kandi ko biteguye mu by'ukuri mu buryo bwose, mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bw'intambara. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri aba bantu mu minsi itari ya kure haraza kuboneka ibirebana no guhangana kweruye hagati yabo na guverinoma ya Kongo. Ngayo nguko rero ngibyo ibya Rubanga, ngibyo ibya Warlord wafunzwe imyaka igera muri 14 yasoza igihano kiwe, akagaragaza ko icyo yaharaniraga ari uburenganzira ndetse n'amahoro ya Ituri. Mu nyuma akaza kwizerwa na Perezida Felix Tshisekedi, ariko muri aka kanya akaba yamaze gutangaza ko mu by'ukuri ari mu barwanya ubutegetsi bw'uyu mugabo mu buryo bweruye. Turabashimiye rero kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza ibyo murimo byose, amahirwe masa n'umugisha. Nitwa mu by'ukuri twitwa Nexus. Twizere ko wamaze gukora subscribe ndetse comment yawe ni ingenzi. Turabashimiye kandi turabakunda.